Baksuzluk je deo života. Loše situacije dešavaju se svakome od nas. Evo baš juče tek sam oprao automobil, bacio sam 5 žetona na samouslužnoj perionici i kako sam se isparkirao, tako me snimi jedan beogradski golub koji se sigurno najeo pomfrita iz mog drajva i eto meni bela radosti. Mislim da ćemo se svi složiti da loše situacije čine deo života. Međutim, ekipa iz severnoameričkog dela Goliath Gamesa, tačnije iz Teksasa, odlučila je da loše situacije pretvori u zabavnu igru sa društvom. Dobrodošli nazad na tablu, a danas je pred nama Shit Happens! Odmah na početku želim da naglasim da je igra ocenjena sa 18+, da sadrži zreo i eksplicitan rečnik, a kartice su ilustrovane implicitnim seksualnim sadržajem. Molimo vas, imajte to u vidu kada odlučujete da li da kupite ovu igru. Na početku, šta je zapravo Shit Happens? Ovo je igra koja uzima loše, nekad i užasne situacije iz svakodnevnice ljudi, na primjer da vam je ukraden laptop ili da je poruka namenjena partneru nekako završilo prepisci sa mamom, te ih stavlja u zabavni kontekst gde se od igrača traži da opisane situacije ocenjuju na skali od 0,5 do 100. Pre nego što uđemo u suštinu, znajte da nije u pitanju samo pakovanje. Cela igra je na engleskom. Nažalost, nema verzije koja je prevedena na naš jezik. Kada otvorimo kartonsku kutiju, nalazimo uputstvo, karticu koja potvrđuje da je igra eco-friendly i 200 karata za igranje. A sad, pogledajmo izbliza kako izgledaju same kartice. Od pozadi su sve iste, tmuran oblak sa gromom. Međutim, spreda svaka kartica ima poseban dizajn koji ilustruje specifičnu situaciju opisanu na vrhu kartice. Dno u drugoj boji koju ukviruje indeks patnje ocenjuje koliko je sranje dat scenario. Karakteristika igara za žurke, koja nije strana ni ovo, jesu krajnje jednostavna pravila i mogućnost da se maltene odmah uleti u partiju. Da biste otpočeli, promešajte svih 200 karata, što nije lak zadatak, i podelite po 3 karte svakom igraču. Dalje, igrači polažu dobijene karte licem ka gore ispred sebe kako bi bile vidljive svima. Zadatak je da karte budu poređene od manjeg ka većem indeksu patnje s leva na desno. Sada se dogovorite ko počinje. Ta osoba vuče kartu sa vrha špila i zatim naglas čita opisanu situaciju u osobi levo od nje. U našem primjeru, to je Anja. Ona vuče i čita opis karte. Zaglavljeni ste u liftu preko noći dok sve vreme ide All I Want for Christmas is You od Mariah Carey. Znajte da čitalac može pokazati kartu ostalim učesnicima da bi videli ilustraciju. Međutim, nikako se ne sme pokazati indeks patnje, već ga osoba koja čita pokriva prstima. E sad, Đoletov cilj je da pogodi indeks patnje. S obzirom da je pogoditi tačnu cifru praktično nemoguće, igra je osmišljena kao skala po principu od do između kartice koje već posjedujete. Đole ima 3 kartice ispred sebe, 11, 47 i 87,5. Sada Đole prema svom slobodnom nahođenju ima 4 opcije da pogodi indeks patnje. Pod A, da je manje od 11, pod B, da je između 11 i 47, pod C, da je između 47 i 87,5 i pod D, da je veći od 87,5. Ukoliko Đole uspe da pogodi, on osvaja datu kartu i sada posjeduje 4 komada. Međutim, u našem primjeru Đole nije te sreće. On kaže između 47 i 87,5. Anja proverava indeks patnje i potvrđuje da je prvi igrač pogrešio. Ako igrač pogreši, čitalac prelazi na sledećeg učesnika u smeru kazaljke na satu. Sada Duška sa Đoletove leve strane ima priliku da naoružana znanjem šta je bio Đoletov pokušaj, ukrade kartu za sebe. Ona sada zna da karta koju Anja čita mora biti ili manje od 47 ili veće od 87,5. Procenjuje da ovo sranje nije vredno tako visokog indeksa patnje, pa isključuje da je veće od 47. Sada joj ostaju dve opcije među njenim kartama, manje od 19 ili između 19 i 54,5. Kako Duška voli ovu pesmu, ona kaže da to njoj ne bi uopšte bila patnja i njen konačan odgovor je manje od 19. Ako je pogodila, sada ona ima 4 karte u svom posedu. Međutim i ona greši. Ako i posljednji igrač omane, čitalac kartu odbacuje po strani licem ka gore i otkriva njenu vrednost svima, 37,5 ovde. Onda kada niko ne pogodi, čitalac ostaje isti i vuče novu kartu. U ovom slučaju, tast i tašta su u poseti nedelju dana. Đole voli svog tasta i taštu, ali ne toliko. Tako da bira između 11 i 47. Anja proverava, potvrđuje da Đole pogodio i sad Đole ima kartu 13,5 i ima ukupno 4 komada. Dalje se igra ciklično, tako što će sledeći čitalac biti takođe u smeru kazaljke na satu, u ovom primjeru znači Đole. Igra se završava onda kada neko skupi 10 karata. Kao što se da videti, igra je jednostavna. Međutim, očigledno kako raste broj karata koji posjedujete, tako je opseg između njih sve manji i manji i igra posledično postaje sve teža i teža kako vreme prolazi. Ideja iz ove igre jeste da se neumesnim, nekad neprikladnim i kad neprijatnim humorom digne atmosfera u društvu. Kod Shit Happensa nije poenta ko je pobedio, već zezanje tokom partije. Svim tim rečeno, Shit Happens je igra koja pati od sličnih problema koji prate njoj bliske igre za žurku, kao što je igra bez morala. Jednom kada se nauče kartice i indeksi napamet, igra postaje značajno manje zabavna. Upravo zbog toga što ponovljena igranja rezultiraju sve manjim zadovoljstvom, moramo oceniti Shit Happens sa slabe 4 kockice od mogućih 10. Ako se pak odlučite da kupite sranje, koje se dešava,
Želimo vam puno šala i smeha tokom igranja. Takođe, kao i mnoge druge iz kategorije igara za žurku, i Shit Happens podržava veliki broj igrača. Iako Goliath Games na pakovanju samo naznačava 2+, izračunali smo da je teoretski maksimalan broj igrača 22. Na koncu, imajte u vidu i cenu. Trenutno, Shit Happens u Gamesu košta 3000 dinara. Za isti novac mogu se kupiti 3 izdanja igri bez morala i imate igru na srpskom, imate dovoljno kusura da kupite jednu masnu gurmansku. Pre nego što vas ostavim na miru, želim od sveg srca da vam se zahvalim što ste odvojili vreme da odgledate ovaj video. Ako vam se dopao klip, lupite like. Za još sadržaja o društvenim igrama, subscribe i tresnite to zvonce. Ukoliko imate predlog koju još igru da obradimo, ostavite nam komentar dole. Srećno igranje, želimo vam šestice i džokere!